Ночью Иран атаковал Израиль. Спикер израильских узброенных сил сказал, что Иран запустил 185 дронов, 30 крылатых и 120 баллистычных ракетов. При гэтым 99% гэтай тэхнікі былі збітыя. Нязначныя пашкоджанні атрымала вайсковая авіабаза Неватим. Іншых разбурэнняў не было. Иран, у свою чаргу, сцвярджае, што авіабаза атрымала сур'ёзныя пашкоджанні і перастала дзейнічаць. Адметна, што адбіць іранскую атаку Ізраілю дапамагалі адразу некалькі краінаў. Злучаныя Штаты, Вялікая Брытанія і Іорданія задзейнічалі свае сістэмы супрацьпаветранай абароны і самалёты-знішчальнікі, якімі збівалі іранскія ракеты і беспілотнікі. Беларускае міністэрства замежных справаў выказала, цытата, «глубокую занепакоенасць эскалацыі сітуацыі ў бліжнеўсходнім рэгіёне», але пры гэтым не назвала вінаватага ў атацы. Вітаю вас, гэта тыдзень з Ігорам Кулеем. І сёння ў нашай праграме. Ці атака Ірана прывядзе да вялікай вайны на Блізкім Усходзе? І хто выйграе ад такога сцэнару? Иран – это очень большая проблема, я думаю, всего мирового сообщества. Мне сложно сказать, насколько другие страны серьезно к этому относятся. В Израиле к этому относятся очень серьезно. У 2020 годзе беларускія дэпутаты атрымлівалі СМС-пагрозы. У іхныя катэджы кідалі кактэйлі Молатава. Міліцыя знайшла тых, хто гэта рабіў, але ход справе не далі, бо выйшлі на сваіх жа. Праслухоўкі тэлефонных размоваў высокіх міліцейскіх чыноў у эксклюзіўным расследаванні Белсата. Максим Александрович, мне вся республика кинула дела, вторая соединение депутатов. Да. Одному депутату направляли сообщение с 2 номеров. Я бы с большим удовольствием направила бы в суд. Нет. Я готова. Не направим мы его в суд, не направим. Есть там определенные моменты, что вряд ли мы его в суд направим. Вы меня расстраиваете. Ну, Наталья, это в государственных интересах. Вы мне виллу і мільёны долараў хабару, а я вам дзяржаўную зямлю ў цэнтры Менска. Раскрытая схема, па якой Лукашенко атрымлівае хабар ад сербскіх дзяльцоў, братоў Карычаў і іхнай фірмы «Дана Холдинг». Расследование Белпола. Восток – это самая крупная взятка, которую получал Лукашенко. И мы не просто про это сегодня расскажем, мы это докажем. Иран уначы нанёс масаваны удар па Ізраілі з выкарыстаннем ракетаў ды беспілотнікаў. Упершыню рэжым аятола учыніў гэткія дзеянні з уласнай тэрыторыі. Пра магчымыя наступства такога кроку Ян Федарович. Напружаная ноч у Ізраілі. Иран атакаваў Ізраіль балістычнымі і крылатымі ракетамі, а таксама беспілотнікамі агульнай колькасцю больш за 300 адзінак. Частку з іх выпусцілі з тэрыторый Іраку і Йемену. У Тэгеране ды іншых гарадах уначы святкавалі. ما این عملیات رو منتج به نتیجه کامل می‌بینیم. Мы лічым гэтую аперацыю паспяховай, і на наш погляд гэтая аперацыя скончылася. І мы не маем намеру працягваць гэтую аперацыю. Але калі сіянісцкі рэжым распачне якія-кольвек дзеянні супраць Ісламскай рэспублікі Іран, або на тэрыторыі Ірану, або ў цэнтрах, што належаць нам у Сірыі, ці дзе-небудзь яшчэ, нашая наступная аперацыя будзе значна большай, чым гэтая. У сваю чаргу Ізраіль паведаміў пра ўдалую працу сістэмы супрацьпаветранай абароны «Жалезны купал». Загінулых ад абстрэлаў няма. Параненая 10гадовая дзяўчынка. Нязначна пацярпела авіябаза Неватым. Іранская пагроза сутыкнулася з паветранай тэхналагічнай перавагаю цагалю і моцнай баявой кааліцыі, якія разам перахапілі пераважную большасць пагрозаў. 99% пагрозаў, скіраваных у бок ізраільскай тэрыторыі, былі перахопленыя. Гэта вельмі значнае стратэгічнае дасягненне. Тэгеран матываваў свой напад нядаўнім знішчэннем у Дамаску іранскага консульства. Тады загінуў шэраг высокапастаўленых вайскоўцаў і дарадцаў. Афіцыйна сваю датычнасць да той атакі Ізраіль не пацвердзіў. Затое ён паабяцаў адказаць на сённяшнія дзеянні Ирану. Иран предоставляет угрозу не только Израилю, он предоставляет угрозу очень многим странам и в регионе, и вне региона. То есть мы знаем о тех терактах, которые были Ираном спонсированы не в Израиле, да, то есть
Иран – это очень большая проблема, я думаю, всего мирового сообщества. Мне сложно сказать, насколько другие страны серьезно к этому относятся. В Израиле к этому относятся очень серьезно. На гэты момант невядома, ці адкажа Ізраіль і як. Пакуль што ў Цагалі запэўніваюць, што не будуць наносіць удараў без ведаму сваіх хаўруснікаў. Ян Федарович, Белсат. Пракаментаваць атаку Ірана на Ізраіль мы запрасілі вайсковага аглядальніка з Ізраіля Давіда Гендельмана. Добрый вечер. Добрый вечер. Насколько разрушительной для Израиля была ночная атака Ирана? Ущерб был минимальный, вплоть до нулевого, небольшой ущерб на одной авиабазе. В плане потерь осколком от ракеты-перехватчика была ранена одна бедуинская девочка, и то только потому, что бедуины там на юге живут практически как цыгане, у них нет убежища и прочего. То есть ущерб из всех возможных вариантов наиболее минимальный, почти нулевой. Иран предполагал, что так случится, или это действительно эффективное противодействие со стороны Израиля и союзников? Иран, видимо, надеялся на более успешный удар, но противодействие действительно было весьма качественное, как, собственно, израильская выстроенная десятилетиями эшелонированная система противоракетной обороны. Это в основном против баллистических ракет, против крылатых ракет и беспилотников действовала на передовых рубежах, то есть еще не долетает до Израиля, как израильская авиация. Так и союзники, американцы, британцы, иорданцы и прочее. В результате до самого Израиля почти ничего не долетело. А то, что долетело, почти не нанесло никакого ущерба. Отбить, вот вы только что тоже это говорили, отбить иранскую воздушную атаку Израилю помогали США, Великобритания и Иордания. Это арабская страна. Насколько вот это необычно, что страна арабского мира присоединилась как бы к союзникам Израиля? Последние несколько лет, особенно после подписания соглашения Авраама в 2020 году с Бахрейном, Объединенными Арабскими Эмиратами и Марокко, под эгидой США была создана так называемая система ближневосточной противоракетной обороны. То есть там в том числе есть передача израильских технологий под американским руководством, в том числе некоторые умеренные суннитские арабские страны, которые настроены именно против Ирана, прошли соответствующую подготовку как на организационном, так и на техническом уровне именно на такие случаи. Понятно, что там есть свои политические сложности, поэтому, например, если такие удары повторятся, неизвестно, насколько Иордания может повторять и дальше, но как минимум на один раз их хватило именно благодаря тому, что эта коалиция несколько лет назад уже была создана, проходила соответствующее учение, иорданцы прилетали в том числе в Израиль на совместное авиационное учение. То есть само по себе это не настолько удивительно, как может показаться тем, кто вообще не следил за этой темой. Вы знаете, стоит ли ждать ответа от Израиля на эту вот атаку? Потому что если да, если эта атака бы случилась, то какого вида эта атака бы могла быть? Разумеется, надо разделять военное и политическое. В чисто военном смысле есть оперативные планы на различные удары авиационными, ракетными средствами по целому спектру целей на территории Ирана. Но тут вопрос в основном политический. В первую очередь Соединенные Штаты не только сказали, что сами не будут участвовать в таком ударе, но и открыто давят на Израиль тем, чтобы он тоже отказался от ответного удара, потому что это может привести к дальнейшей эскалации, началу большой войны на Ближнем Востоке, чего Соединенным Штатам совершенно не нужно. То есть пока они давят, но израильское правительство еще не приняло окончательное решение, как именно отвечать. Ну и в конце концов всегда можно какое-то время оказывать психологическое воздействие. Пока ответа все еще нет, Иран не может быть на 100% уверен, что его и не будет. В последние дни в прессе было много спекуляций. Все ожидали этого иранского удара. Про это много писали. Вы только что сами сказали, что США не заинтересованы в том, чтобы произошла эскалация этого конфликта. Но все же все говорят о том, что вот на Ближнем Востоке может снова разгореться большая война. Некоторые даже там вплоть до, говорят, начала Третьей мировой из-за вот этого столкновения могло бы начаться. Если бы сейчас началась какая-то война, США она невыгодна, вы говорите, а кому бы она была выгодна? Кто-то заинтересован в этом? На самом деле особо никто не заинтересован, но проблема в том, что большие войны, тем более мировые, как раз история нас учит, что именно мировые войны начались тогда, когда никто их не хотел. Я думал, это обойдется какой-то малой кровью, каким-то мелким
конфликта быстро закончится, а потом развернулось в нечто совершенно неожиданное. Сейчас даже если на самом деле начнется большая война между Ираном и Израилем, оттуда еще далеко до мировой войны, потому что для мировой войны надо, чтобы это было прямое военное столкновение мировых держав, желательно всех, как было в Первую и Вторую мировую. Сейчас ни Израиль, ни Иран, ни мировые державы, и если бы даже Соединенные Штаты начали войну против Ирана, это бы не было мировой войной, точно так же, как они воевали против Ирака. Это не стала мировой войной. То есть большая война, в принципе, теоретически возможна, но оттуда до начала мировой войны пока еще далеко. Ну, вы знаете, все-таки с учетом того, что Россия уже ведет боевые действия против Украины, если бы еще США начала атаку против, условно, Ирана, а Китай присоединился с Тайванем, то, конечно, можно было бы сказать, что вот она, Третья мировая, уже и постучалась. Если Китай действительно вступит, тогда уже можно будет смотреть, потому что у США есть обязательство перед Тайванем отвечать, и тогда это уже может дойти до прямого столкновения США с Китаем. Это уже обе мировые державы, и там уже можно действительно говорить о мировой войне. Но пока еще мы оттуда далеки. Но, в принципе, потом задним числом история скажет, что, возможно, мы ошибались, и мы были не так далеки. Спасибо вам большое за этот комментарий. Давид Гендельман, войсковый оглядальник з Ізраїля, був моїм господарства гостем. А сёння я хочу паразмаўляць з вами пра прыгожае жыццё Александра Лукашэнкі. Ні для кога даўно не сакрэт, што жыве ён у каралеўскай раскошы, як і кожны дарваўшыся да ўлады дыктатар. Дварэцкія, павары, асабістыя пілоты і сцюардэсы, адной аховы столькі, што на хакейнай арэне не змесцяцца разам. Раскошныя самалёты, італьянскія верталёты, самыя дарагія ў свеце лімузіны і, канешне ж, палацы. Кожны нармальны дыктатар мусіць жыць у палацы. І каб там было паболей крышталёвых жырандоляў, элітнага мармуру і золата. Золата павінна быць шмат. Няхай апраўленне мэблі будзе залатым. І сцяна з золата. І на ёй залаты герб. Ну і тэлефон у кабінеце няхай таксама будзе залаты. І трымальнік туалетнай паперы, і сметнік. Ну і каб было не замала, заслонкі на вокны ў верталёце таксама няхай з золата. Які ж ты дыктатар, калі вакол цябе мала золата? А яшчэ трэба пабудаваць палац. І не адзін, бо адзін палац любы барон ці герцаг можа мець, а сапраўдны імператар павінен мець палацаў шмат і паўсюль. І Лукашенка нічым сябе не абмяжоўвае. Адзін ягоны палац незалежнасці – гэта 50 тысячаў квадратных метраў раскошы. Лукашенка кляўся, што гэты калос не будзе ягонай рэзідэнцыяй, і падмануў. Сёння яе афіцыйна называюць рэзідэнцыя Александра Лукашэнкі, і ён сам ужо гэтага не хавае. Падмануў дыктатар і другі раз, калі казаў, што з бюджэту на пабудову не возьмяць ні капейчыны. Узялі, аплацілі з бюджэту. Нават па самых сціплых падліках будынак і ягонае напаўненне каштавалі ад некалькіх сотняў мільёнаў да $500 мільярда. Я адмыслова пашукаў, колькі каштуе пабудаваць дзіцячы садок у Беларусі. Дзяржаўная газета «Звязда» падае кошту $3,5 мільёны. А гэта значыць, што за кошт аднаго лукашэнкаўскага палаца можна было адкрыць 140 новенькіх дзіцячых садкоў. Або набыць 1000 тамографаў і паставіць іх у кожным раённым цэнтры, нават па 2, і яшчэ б засталіся грошы на ремонт некалькіх дзясяткаў паліклінікаў. Але на гэтых грошаў у бюджэце няма. А вось на залатыя кабінеты і крышталёвыя жырандолі ёсць. Як і ёсць грошы на пабудову і ўтрыманне яшчэ 17 іншых рэзідэнцыяў Лукашэнкі. Давайте пералічым толькі галоўныя з іх. Сядзіба Дразды, што раскінулася на 20 гектарах з басейнамі, лазнямі, спартовымі комплексамі, гасцявымі катэджамі. Рэзідэнцыя Азёрны ў Астрашыцкім гарадку, яшчэ 90 гектараў раскошы. Рэзідэнцыя Ўсход на беразе Заслаўскага вадасховішча з прычалам, тэнісным кортам і крыягеннымі пакоямі. Краснасельская, як жа без яго, 1000 квадратных метраў і зноў усё тыя ж тэнісныя корты, лыжы-ролерныя трасы, верталётныя пляцоўкі. І такіх палацыкаў у дыктатара пад 20. І паўсюдна вітражы, элітны мармур і золата. Вы ж памятаеце, золата ў сапраўднага дыктатара павінна быць шмат. І можа, калі гэтага золата будзе дастаткова, то ўсе навокал нарэшце павераць у казку, што ты памазаны Богам пажыццёвы кароль сонца Беларусі, а не былы кіраўнік
жабрацкага калгасу. Сашка з вёскі Копысь. І ў працяг тэмы аб'яднанне былых беларускіх сілавікоў Белпол выпусціла новае расследаванне. У ім падрабязна расказваецца пра яшчэ адную рэзідэнцыю Лукашэнкі, што месціцца на Менскім моры, і пра карупцыйныя схемы, якія вядуць асабіста да дыктатара. Як Лукашенко распрадае народную ўласнасць, каб набіць уласныя кішэні і працягваць жыць як арабскі шэйх. Прапануем вашай увазе урывак з гэтага відэа, пасля чаго ў студыі з'явіцца госць, з якім мы абмяркуем гэтую тэму. Речь в нашем фильме сегодня пойдет о жилищном комплексе «Восток». Ну, так он называется официально. Резиденция «Восток» строилась Итерой как взятка за получение земли под застройку Минска. Как только резиденция была сдана, Итеру от застройки Минск-Мир отлучили, возбудили дела на ее руководителя, и в конечном итоге Итера Бел в Республике Беларусь прекратила свое существование. Второе. Да, резиденция «Восток» принадлежит Лукашенко, так как лишь он имел право выделить Итере землю. К самой резиденции проведена линия правительственной связи. Допуск на территорию согласовывается со службой безопасности Лукашенко. И на территории резиденции стоят такие же взятки, как и сама резиденция. То есть автотранспорт, который якобы подарил Алексин и Воробей. Третье. Стройку передали Дана Холдинг. А мы знаем, как Дана Холдинг связана с Лукашенко. В качестве дополнительной социальной нагрузки за землю в Минске Дана Холдинг получила и резиденцию «Восток». Фактически Дана Холдинг стала кошельком резиденции, главным инвестором и главным надсмотрщиком за всей территорией. Отныне проблемы или желания резиденции стали законом для Дана Холдинг. Резиденция является своего рода прачечной, где конечным бенефициаром выступают как режим, так и Дана. Дана Холдинг по специальному указу Лукашенко без аукциона получила под застройку более 300 гектаров земли в Минске и беспрецедентные льготы. Многолетнее освобождение от налога на прибыль, проведение работ по подготовке территорий, строительству коммуникаций и благоустройству за счет бюджета города Минска. Таким образом, империя братьев Каричей только снимает сливки без особенных затрат, выделяя часть от баснословной прибыли на личные нужды семейства Лукашенко. Резиденция «Восток» — это самая большая взятка, которую получил Лукашенко. Существование этой взятки обеспечивается другими взятками – машинами, тракторами, квадроциклами, трициклами от кошельков Лукашенко. Также обеспечивается эта взятка коррупцией в виде фиктивных контрактов на уборку территорий домов в жилищном комплексе Минск-Мир, который никто никогда не убирал. Все это уходит на офшорные счета мимо государственного бюджета, в нарушении всех возможных законов, даже тех, что писались конкретно под одного человека. Все то, о чем мы вам сегодня рассказали, все то, что мы сегодня вам показали, это преступление. Преступление режима Лукашенко, за которое рано или поздно, в довесок к репрессиям, но придется нести ответственность, придется отвечать. Ось у студыю завітаў Владзімир Жыгар з ініцыятывы Белпол. Добрый вечар. Добрый вечер. Ведаеце, я паглядзеў цалкам гэтае расследаванне. Нашых гледачоў, дарэчы, заклікаю, калі яны яшчэ не бачылі, уключыць яго, зайсці на YouTube-канал Белпол і паглядзець яго цалкам. Это 50 хвілінаў, сапраўды вельмі цікавае. Для мяне, для чалавека, які даўно і вельмі так займаецца гэтай тэмай як бы глыбока, новым і цікавым у тым, што я пабачыў, было тое, што хіба што ўпершыню вам удалося дакументальна пацвердзіць, што вельмі блізка да Лукашэнкі прыносяцца хабары, што ён фактычна фінансуецца нейкімі падстаўнымі схемамі. Раней гэта было недзе там далёка, недзе праз нейкіх кашалькоў, алігархаў, тут канкрэтна несуць на ягоную рэзідэнцыю. А што для вас было самым галоўным у гэтай гісторыі, самым цікавым адкрыццём? Ну вот это по сути и было, потому что изначально мы думали, что это будет такая достаточно в какой-то мере стандартный материал, расследование, где мы будем рассказывать о ёршиках золотых, там, или полотенцедержателях золотых. Но в одном документе еще в самом начале мы обратили там внимание на такую сносочку, где речь шла о Дана Астра. И это нас очень серьезно заинтересовало, и мы начали продолжать именно развивать эту тему, и потом мы поняли, что
вот эти все наполнения, машины, там какие-то там, тумбочки прикроватные, это, конечно, здорово и интересно. Но тут видна схема. И это, да, впервые мы показываем эту схему, как это все работает. И, по сути, это только маленькая часть. Сама схема, она, конечно, похожа. Все то, что делает Лукашенко, в принципе, это вот очень похоже вот на это. Где подставные фирмы, где вроде бы как резиденция не моя, но она его. И это все взятки, которые он нехотя, но берет. Но не могут они принести ему, условно, чемоданы денег. Но они знают, что есть, например, какой-то прескурант, там, например, резиденции, кто побогаче, кто немножко победнее, машины, там, Тесла, там, запорожцы какие ему покупают, трактора. Строят, он знает про это, ему докладывают, что строят эту резиденцию, ему докладывают о том, что она финансируется. И потом, когда подсовываются бумажки необходимые, он их подмахивает, потому что он знает, что в принципе за это уже заплачено. Так вось пра падмахванне Лукашенко раздае дзяржаўную зямлю ў самым цэнтры Менску сербскім дзельцам. Яны там могуць будаваць усё што заўгодна, ён фактычна народны кавалак зямлі ім аддаў. Узамен за гэта яны нясуць яму хабары. Як вы думаеце, КДБ, следчы камітэт, Губазік, вось людзі адтуль, яны ведаюць пра гэта? Я думаю, что те рядовые там работники этих служб, они, конечно, про это не знают, это не их уровень. Скажем так, силовики с большими звездами, они, конечно же, это понимают, но они считают, что это норма. В принципе, для Беларуси нынешней это норма, ни для кого это не секрет. Многие бизнеса в Беларуси делались примерно таким же самым способом. Взятки, коррупция, откаты. И это, ну да, это просто, ну так размах большой, потому что и человек, скажем так, не самый последний. Ну, але чаму яны не рэагуюць? Усё ж такі, як это норма? Парушэнне закону відавочнае. За хабар у Беларусі саджаюць не адну асобу пасадзілі, нават міністраў раскулачваюць з таго ж той же лясной гаспадаркі, так? Хоць ён і не адседзеў у выніку там асабліва, яго выпусцілі вельмі хуценька. У нас любяць чыноўнікаў выпускаць, але паказальна раскулачваюць. А тут Лукашенко вароціць усё тое ж самае, толькі ў маштабах 100-кротных, и никто не реагирует на это. Потому что это он. Потому что это он создал вот эту вот структуру всего в Беларуси, да, вот эту систему. И он ее создал так, что она не будет реагировать на своего создателя. И мы здесь говорим про Дану только в контексте того, что у Итеры ничего не получилось. Потому что, по сути, это строила Итера. Она должна была и застраивать Минск, но не получилось. И это отдали Дания. И, в принципе, Дану это, конечно же, устраивало. Это возможность зарабатывать деньги. Ну, а резиденцию «Восток» в лице ОАО «Восток Properties Management» это тоже устраивало, и режим в том числе. Як вы думаете, ваши былые коллеги, милицианты, вось люди, як вы кажете, з зорками ніжэй, так, не з генеральскімі зорками, калі яны побачаць гэтую гісторыю, што яны падумаюць? Яны повераць увогуле ў яе? Хоть там документы ёсць и все остальное. Ну, я очень хотел бы, чтобы они в это поверили. Я очень хотел бы, чтобы они, посмотрев вот этот фильм, они что-то поняли. Что они поняли, кого конкретно они защищают. Они защищают Лукашенко, потому что вот Восток, потому что есть 18-я резиденция с душевыми впечатлениями и прочими интересными вещами, которые для котиков и собачек. Но, скорее всего, у них уже внутри вот это засело, что это все фальшивка, сделанная в Польше, и все эти документы можно в фотошопе сделать. Они будут отгонять от себя эту правду, потому что жить вот с той правдой, которую мы показываем, максимально неудобно. Получается, у тебя немножко в голове такой диссонанс происходит. То для кого вы это робите? Мы это делаем для белорусов. Они должны понимать, что, во-первых, ничего не заканчивается, что через 3,5 года репрессий, чисток, все равно из системы льется хорошо, как мы все видим, да. Система не монолитна. И да, может быть, небольшой процент мы закидываем, скажем так, различного рода силовикам, чтобы они посмотрели и увидели, за что они могут в тот или иной момент пролить там кровь, например, либо за что они борются, каковы идеалы вот режима Лукашенко. Это он им рассказывает о том, что Бреста до Владивостока, мы тут единое государство, там прошлое. Конкретно человек держится за такие огромные деньги, за те возможности, которые ему открываются, пока он находится, скажем так, во главе всего этого, вот, всей этой схемы.
Ну, это цікава. Адзінае, што калі вы кажаце, вы, што, напрыклад, там сілавікі не павераць і так далей, што это ў першую чаргу для людзей. Мне цікава, вы ўзгадалі таксама, што крыніцы ёсць, з якіх перадаецца гэтая інфармацыя. Я правільна вас зразумеў, што ёсць у Беларусі нехта, хто вам перадае гэтыя дакументы, ёсць людзі з доступамі да такіх дакументаў, якія з вамі дзеляцца імі? Эти материалы обрабатывались, наверное, ну так, чтобы не соврать, с сентября. Мы с сентября просто мы закончили обработку этих материалов, и мы ждали, мы смотрели. И мы смотрели может быть, что-то новое придет, какая-то динамика будет. И сейчас уже пришло время, что, почему бы нет? Потому что было бы как бы не очень интересно, если бы мы показали бы резиденцию номер 18 «Душ впечатлений», и тут же самое приходит резиденция «Восток». Хотя, опять-таки, «Восток» — это немножко другое. «Восток» — это схема, как это все работает в режиме Лукашенко, только в миниатюре. Ну, это унікальна. Менавіта таму я раю вельмі моцна нашим гледачам паглядзець гэтае расследаванне, бо гэта сапраўды нешта новае. Гэта не проста пра чарговую рэзідэнцыю і як яна выглядае ўнутры, хаця гэта там таксама ёсць і мэбля з Італіі, і канапы і фатэлі па 12 000 еўра, і тумбачкі па 2000 еўра. Там гэта ёсць, але схема менавіта, як даюць Лукашэнку хабар. Як вы думаеце, навошта Лукашэнку ажно столькі рэзідэнцыю? Я вось... У адным Менску, дарэчы, месцаў, дзе ён можа пераночыць, як ягоныя афіцыйна там рэзідэнцыі лечыцца, каля дзесятка. Нават са старымі яшчэ савецкіх часоў. Я проста пра што думаў. Ягоны сябар, былы дыктатар Іраку, Саддам Хусейн, ён ніколі не ночыў 2 ночы запар у адным тым жа месцы. Ён заўсёды перамяшчаўся ў розныя месцы, бо баяўся, што яго заб'юць. Тут можа быць падобная гісторыя, бо я не магу патлумачыць, навошта чалавеку 18 рэзідэнцый. Наверное, чтобы это объяснить, нужно быть с Лукашенко. Но это, по нашему мнению, это такие он может. Он может. Он хочет, ему дают резиденцию. То есть там Гуцериев, например, или тот же самый, в данном случае Дана Холдинг. Они прекрасно понимают, я уже об этом говорил сегодня, они не могут принести ему деньги просто там в чемоданах. Но они знают, что у него есть страсть к такому, к изысканному, такому красивому, чтобы это было необычно. И они прекрасно осведомлены об этом, и они это делают. Это же все равно получается, как это не попадает, то есть на баланс государства. Это такие общества с ограниченной ответственностью, которые начинают зарабатывать деньги. И Лукашенко тоже понимает, что через них есть возможность зарабатывать, отмывать деньги. И это тоже, в принципе, достаточно удобно. Где еще можно это увидеть? Чтобы у резиденции так называемого президента были учредители, это кипрские офшорные компании. Я думаю, што ў дыктатарскіх краінах гэта можа быць якраз такі нормай. Вы таксама цалкам паказалі сістэму бяспекі гэтай рэзідэнцыі. Вы паказалі, дзе знаходзяцца платы, якія фірмы ўсталёўвалі там абсталяванне, якія камеры стаяць. То бок, раскрылі цалкам. Навошта вы гэта зрабілі? Он должен знать, что мы знаем. Он должен это знать. И те, кто отвечает сейчас прямо за систему безопасности, это в основном, конечно, служба безопасности Лукашенко, должна принять экстренные меры, во-первых, по замене всего, что там есть, а это дополнительные, скажем так, траты. А во-вторых, надеяться на то, что когда они что-то там заменят, мы вновь это не получим. Да, гэта таксама, я думаю, што іх будзе вельмі моцна азадачыць. Што наперадзе? Белпол зрабіў цэлую серыю зараз вельмі моцных рэзанансавых расследаванняў. У вас яшчэ штосьці ў загашніку засталося, ці пакуль будзе перадышка нейкая? Нет, надеемся, никакой передышки не будет. В ближайшее время будет тоже очень интересный материал, эксклюзивный и необычного формата. Мы еще такого никогда не делали. А после него мы сделаем очень большое расследование, информацией с которым мы работаем уже, наверное, месяцев 8-9. И по-настоящему это должен быть международный скандал. Скандал, который должен привести к реакции всего мирового сообщества. И по отношению, во-первых, и к Лукашенко, и по отношению еще к некоторым странам. Сейчас мы работаем очень интенсивно над этим материалом, и я думаю, что это будет не только интересно, это будет важно для будущего Беларуси в контексте того, что Беларусь — это не проблема только белорусов, Беларусь — это Лукашенко, точнее, это не проблема только белорусов, Лукашенко — это проблема всех. И если мы все вместе не будем решать эту проблему, то потом будем очень сильно жалеть об этом.
Дзякуй вам вялікі, заінтрыгавалі. Я думаю, што і нашых гледачоў таксама не прапусціце, глядзіце канал Белпола, таксама праграму «Тыдзень», таму што ў нас таксама будуць з'яўляцца шмат якія факты з таго, што Белпол будзе публікаваць. Дзякуй вам вялікі, Уладзімір Жыгер з ініцыятывы Белпол быў маім госцем. Вы памятаеце гісторыі, якія прапагандысты распавядалі нам у 2020 годзе? Пра тое, што пратэстоўцы пагражаюць расправамі дэпутатам, пішуць абразы сем'ям сілавікоў, што сына Лукашэнкі хочуць выкрасці і пасадзіць у склеп. У выніку гэтыя служкі рэжыму разумелі, што калі не Лукашэнка, то з імі можа здарыцца што заўгодна. Праз амаль 4 гады мы знаходзім вельмі цікавыя факты пра тое, хто насамрэч стаяў за рассылкамі пагрозаў. Юлія Цяльпук звязала здабытыя доказы ў адное цэлае. Канец жніўня 2020 года. Беларусы яшчэ выходзяць на вуліцы патрабаваць праўдзівых вынікаў выбараў. Ізалятары перапоўненыя пратэстоўцамі, большасць якіх прайшлі праз збіццё і катаванні. Жорсткасць сілавікоў непрымальная нават для некаторых вінцікаў лукашэнкаўскай сістэмы, асобныя выказваюцца супраць гвалту. Спецслужбы Лукашенки, может, ОАЦ, они проанализировали ситуацию, какая происходила в обществе и среди чиновничества в том числе. И они увидели угрозу, что чиновники могут перейти на сторону народа. И поэтому был дан указ именно запугать чиновников. И вам не будет работы. Запалохаць, але ж не ад свайго імя. Те же ОМОНовцы, которым каждый день госслужащим, журналистам, каждый день их травят. У сацыяльных сетках сілавікоў і на прапагандысцкіх ТБ адну за другую змяшчалі весткі пра агрэсію з боку пратэстоўцаў у дачыненні службовых асобаў. 30 жніўня ў праграме «Панорама» прогучала. Зарубежными центрами из Польши и Чехии через отдельных членов так называемого Координационного совета, а также через ряд телеграм-каналов в настоящее время осуществляется сильнейшее давление и на депутатский корпус. Днем раней з нумару мабільнага аператора А1, зарэгістраванага ў той самы дзень, невядомыя разаслалі 59 СМС-паведамленняў з пагрозамі на адрас дэпутатаў, высокапастаўленых супрацоўнікаў міліцыі, суддзяў і чыноўнікаў з усёй Беларусі. Дакументы з базаў крымінальнага вышуку, якія пацвярджаюць гэты факт, нам перадалі ініцыятывы Байпол і Белпол. З заявою на пагрозы ў міліцыю першым звярнуўся экс-маёр міліцыі, старшыня Лельчыцкага райвыканкаму Сергей Касінскі. У даведцы па яго крымінальнай справе бачым. Абонентскі нумар з канцоўкай 853 зарэгістраваны 29 жніўня 2020 года ў аддзеле продажаў РУП Белпошта ў будынку Менскага чыгуначнага вакзалу на імя Курыловіча Александра Сергеевича, 1971 года нараджэння. Не працуе, не судзімы, злоўжывае спіртовымі напоямі. Пры вывучэнні камераў відэаназірання чыгуначнага вакзалу установлена, што сумесна з Курыловічам знаходзіўся Анаеў Ахмырат, 1962 года нараджэння. Ужо 8 верасня ў галоўным управленні крымінальнага вышуку дапыталі на паліграфе Курыловіча і Анаева, што рэгістравалі нумар. Мужчынаў пакінулі на свабодзе. Праз тыдзень МУС арганізавала брыфінг па супрацьдзеянні гвалту і пагрозаў у дачыненні дзяржслужбоўцаў. Мы занимаемся уже сотнями материалов доследственных проверок и обеспечиваем оперативное сопровождение по сотням уголовных дел, которые возбуждены по таким фактам. Безусловно, это проблема, и эта проблема приобретает такой уже национальный характер. Я не завидую тем маргиналам, которые посмеют сунуться к членам наших семей, к нашим сотрудникам. Мало не покажется. Сразу вас предупреждаю. Подумайте о своем здоровье, что будет с вами, если вы посмеете тронуть кого-то из членов наших семей. Праз некалькі месяцаў крымінальныя справы аб пагрозах і хуліганстве ў дачыненні абаронцаў рэжыму пачалі ручаямі сцякацца ў следчы камітэт. У тым ліку і справы, датычнымі да якіх праходзілі ўжо дапытаныя Анаеў і Курыловіч, а таксама пляменнік апошняга Уладзімір Цітараў. Аб'ядноўвае мужчынаў, што ў выбарчым 2020-м яны не мелі афіцыйнай працы, а раней працавалі рабочымі, пераважна ў будаўнічым сектары. Што незвычайна, дык гэта колькасць сім-картаў, якія яны рэгістравалі на свае старыя і новыя пашпарты. З 15 по 20 год Анаеў меў 260 сімак, Курыловіч 43 и 14 титаров. Здесь вполне возможно, что эти граждане были на связи с определенными оперативниками, то есть стояли на контакте с милицией. И
под каждую определенную разработку, может быть, под каждое какое-то конкретное дело, под каждое определенное, возможно, какое-то там задание. Они делали эту сим-карту. Гэтак гандляры сім-картамі ўжо пасля допыту засвяціліся ў яшчэ адной крымінальнай справе. Невядомыя закінулі 5 кактэйляў Молатава на ўчастак сябрука Александра Лукашэнкі, дэпутата Уладзіміра Канаплёва, які ачольвае Беларускую федэрацыю гандболу. Суседка Канаплёва ў элітным азёрным завулку маці Мікалая Лукашэнкі, Ірына Абельская. Блізкія да цела дыктатара хочуць хуткага раскрыцця злачынства. Максім Свірыд, які ачольваў крымінальны вышук, завяраў, што выпрацаваў эфектыўную форму абароны дзяржаўных службоўцаў. Органы внутренних дел со своей стороны консолидировали усилия в этом направлении деятельности. Криминальная милиция, сотрудники подразделений уголовного розыска, сотрудники подразделений по противодействию преступлениям в сфере высоких технологий, по борьбе с организованной преступностью. Як Максім Александрович кансалідаваўся са следчым камітэтам, пачуем у атрыманых намі ад кіберпартызанаў праслухоўваннях тэлефонных размоваў. Максим Александрович, мне вся республика скинула дела Караева соединения депутатов. Да. Угу. У меня в материалах дела есть видео, о Первомайске еще занимались, наши никто не пробил. Установили, что, в общем, вот это дело пересекается. Одному депутату направляли сообщение с 2 номеров. Один номер попадает в Караева, второй номер... Наташа, я тебе, это не телефонный разговор, я тебе приеду, расскажу. Там лица установлены, я знаю этих людей. Не телефонный разговор, я тебе потом расскажу. Хорошо, потому что, походу, мы тоже на них вышли. Я хотела быстро санкционировать. Подожди, не торопись. Я к тебе подъеду на этой неделе, проговорим. Не надо ничего там пока санкционировать. Чуем, што ў спісе ахвяраў пагрозаў быў тагачасны міністр унутраных справаў Юры Караеў і што следчым не ўдалося прабіць аднаго відэа. Але галоўнае, што кіраўнік крымінальнага вышуку ведае фігурантаў і стрымлівае следчыя дзеянні з прычыны, якую хоча пакінуць у таямніцы. Чарговая размова Свірыда і Ляўчонак, датаваная 3 сакавіка 2021 года. Максим Александрович, мне руки совсем выкручивают. Что случилось? Да, с нашим вот этим делом. Так быстрее его на суд направить, потому что... А как в отношении кого там в суд направить? Там нет фигурантов? Точно нет. А кто тебе, ты мне скажи, кто этот вопрос задает себе, чтобы не было понимания? Это дело стоит на контроле у Аземшина. У Аземшина? Да. Хорошо, я с Казакевичем переговорю, я думаю, что они на эту тему поговорят. Наталья Ляўчонак нагадала нумар справы, заведзенай паводле артыкулу 364 гвалт ці пагрозы гвалтам у дачыненні сілавікоў. Да яе долучили яшчэ 9 справаў. 9 дел. Хорошо, я сегодня Казакевичу, сегодня-завтра договорю. То есть Аземша, у Аземша на контроле, да? Да, у Аземша на контроле и на контроле у нас КПК. Вот КПК у нас Емельянюк, он постоянно это дело дергает. Все, хорошо, Наталья, Отменяли тут куча всего. Хорошо, я доложу, там будем регулировать этот вопрос. Потому что я бы с большим удовольствием направила бы в суд. Нет. Я готова. Не направим мы его в суд, не направим. Есть там определенные моменты, что вряд ли мы его в суд направим. Вы меня расстраиваете. Наталья, это в государственных интересах, это не... Не, если в государственных интересах, тогда согласна. Это не в чьих-то личных, это в государственных интересах. А так тогда да. Хорошо. Сутнасць размовы аналізуюць доктар Ярослаў Кот, колішні супрацоўнік кафедры крыміналістыкі БДУ, а таксама прадстаўнікі Байполу и Белполу. Говорит, что это, дело национальной безопасности, и ход этому делу давать нельзя, и он не будет дан в будущем. И это говорит о том, что Свирид знал, кто осуществлял эти звонки, и, скорее всего, делаем вывод, что они осуществлялись с его ведома. Но по моей практике этим занимаются представители КГБ. То есть сотрудники КГБ обычно в таких случаях находят людей, которые могут осуществлять звонки, либо сами их осуществляют оперативные сотрудники. Фактически таким образом, такие как Свирид, они подливали масло в огонь. Они сами же себе развязывали руки для репрессий над белорусскими гражданами.
при этом репрессии, которые выходят то есть за рамки закона. И представьте, что на суде вот эта троица сказала, так это милиция совершала. Рэжымаахоўчыя органы таксама рабілі такія фіктыўныя правакатарскія справы. Яны просто рабілі справы, якіх нават не адбывалася, ці яны зрабілі гэта самі і потым садзілі некага. Гэта нармальная тэма, і з гэтым час ад часу дыктатарства заўсёды працуе, калі яны шукаюць нейкіх агрэсараў, нейкіх ворагаў і гэтак далей. Базы крымінальных справаў, здабытыя кіберпартызанамі і байполам, абрываюцца на сярэдзіне 2021 года. Таму мы не ведаем, ці гэтая канкрэтная справа дайшла да суда. Але ж... Если бы дошло, это была бы громкая криминальная такая справа. Людей, скорее всего, бы признали политзаключенными, и эта бы информация транслировалась бы в белорусских СМИ независимых, ну и в том числе режимных СМИ. Но информация нигде не прошла. Адсюль меркаванне, што справы завалакіцілі. З дасяжнай нам часткі следства бачым, што іх шматкроць узнаўлялі і прыпынялі згодна з артыкуламі 250 і 246 крымінальна-працэсуальнага кодексу. Нездзяйснение подозреванными або обвинуваченными того прадугледжанага крымінальным законам дзеяння, якое высоўвалася ў падазрэнні або абвінавачанні. Не установленыя асобы, якія падлягаюць прыцягненню ў якасці абвінавачанага. Мы дазваніліся да адказнай за вынікі следства Натальи Ляўчонак. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Геннадьевна? Да. Калі дайшло да канкрэтных пытанняў, Наталья Геннадьевна разгубілася. Вы со Свиридом замяли дело. Он звонил вам и просил не передавать дело в суд. У меня такое впечатление, что вы вообще не туда попали. Извините. Наталья Геннадьевна Левчонок, я попала правильно. Я слышала все ваши разговоры с Максимом Свиридом, когда вы ждали его в гости, и он сначала не приехал, и уговаривал вас не передавать дело в суд. Потому что и фигуранты там были неправильные, и он их знает, и это не телефонный разговор, и это дело государственной безопасности. И вы в итоге не передали дело в суд. Молчание. Дазваніліся і да Александра Курыловича, з нумароў якога ажыццяўляліся рассылкі. А вы предполагаете, по какому делу вас могут вызывать? Ну, вроде уже мне казалось, что это уже разобрались с этим, а тут вдруг отсюда не возникло. Мне кажется, что я вроде уже не при делах, мне же уже сказали, что вроде бы все в порядке. Всех нашли, этих всех текстов, которые там были в этом деле причастны и все остальное. Практыка падзення рэжымаў, падобных на беларускі, паказвае, што тысячы незаконна заведзеных справаў давядзецца перагледзець і абаронцам рэжыму пераасэнсаваць свае злачынныя дзеянні. Юлія Цяльпук, Белсат. Ситуация на ўсходнім фронте Украины пагаршаецца, б'е трывогу галоўнакамандуючы ЗСУ Александр Сырскі. Да таго ж Москва працягвае забіваць цывільных жыхароў і актыўна нішчыць энергетычную інфраструктуру Украины. Пра сённяшнюю стратэгію Крамля ды імаверныя прычыны ўзмацнення расійскіх ракетных атак наш наступны матэрыял. Россия працягвае атакаваць украінскую энергетычную інфраструктуру. 11 красавіка войскі РФ знішчылі трыпольскую теплавую электрастанцыю ў Кіеўскай вобласці, якая генеруе блізу паловы электраэнергіі рэгіёну. Тепловая генерацыя. Це маневрная генерацыя. Гэта тепловая генерацыя манеўраная. Мы гэта адчуем на піках спажывання электраэнергіі. Яна для таго і існуе, каб працаваць на піках, каб задаволіць такі попыт, якога не могуць задаволіць станцыі. Не ветравыя, не сонечная, ні атамная, ні гідра. Але яна не здолее рабіць гэтага сёння. Да таго ж пацярпелі цеплаэлектрацэнтралі ў Сумах і Харкаве, і гэта ўжо трэцяя атака Расіі на аб'екты энергетычнай інфраструктуры ўкраіны з пачатку года. Паводле ацэнак кіраўніцтва Донбаскай паліўна-энергетычнай кампаніі, больш за 80% магутнасцяў прадпрыемства знішчаныя або пашкоджаныя. Гэта ўжо цяпер прыводзіць да пакуль кароткатэрміновых аварыйных адключэнняў электрычнасці ў шэрагу вобласцяў Украіны. У Крамлі цынічна каментуюць. Исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов
имея в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. А вось інстытут вывучэння вайны называе імавернай прычынай узмацнення расійскіх атак снарадны голад у войсках паветранай абароны Украіны. Гэты фактар неспрыяльна адбіваецца і на сітуацыі на фронце. Фактычна ЗСУ мусіць рабіць цяжкі выбар: бараніць неба над цывільнымі гарадамі або над пазіцыямі ўласных войскаў. У нас немає ППО. Такого ППО свого виробництва, як Петріот. У нас няма сваёй паветранай абароны параўнальнай з Пэтрыэтам. Яе проста няма. Я хочу вам сказаць, што нам патрэбны час, нам патрэбная дапамога нашых партнёраў. Нам не патрэбныя сістэмы Пэтрыэт назаўжды. Мы, безумоўна, зможам вырабляць свае ўласныя сістэмы. Мы пачалі над гэтым працаваць. Я веру, што мы здолеем гэта зрабіць, але цяпер мы не хочам губляць жыцця ў людзей. Між тым, вылучэнне 60-мільярднага пакету дапамогі ўкраіне з боку ЗША дасюль падвешанае ў паветры. Спікер Кангрэсу Майк Джонсон не ставіць пытання на галасаванне. На гэтым фоне ўкраінскі парламент прыняў законапраект аб дадатковай мабілізацыі. Прычым з яго канчатковай версіі прыбралі пункт пра магчымасць дэмабілізацыі дзейных вайскоўцаў, а прызыўны ўзрост панізілі да 25 гадоў. Ян Федарович, Белсад. Полковник запасу ЗСУ Роман Світан долучається до нашого ефіру. Добрий вечір. Вечір добрий, бажаю здоров'я. Хацеў бы вам пачаць з гэтага пытання, якое ў нас ужо гучала. Гэта заявы галоўнакамандуючага Украіны Александра Сырскага. Першая з іх гэта тое, што сітуацыя на ўсходнім фронце пагоршылася. І другое, што украінскае войска з усіх сілаў стрымлівае шматбаковы наступ расейцаў. Так и есть тяжелая ситуация на Восточном фронте, но я бы не сказал, что она ухудшилась. Дело в том, что зимняя наступательная операция российская, она подошла к концу, они выдохлись уже. Остались по нескольким направлениям, в основном это направление Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, и направление Донецкое, из Донецка в сторону Покровска, из Авдеевки на Карловку и из Марьинки в сторону Курахова. То есть вот эти направления остались, по которым россияне пытаются наступать. Они сейчас остатки зимних войск, зимнего наступательного порыва этого, они сейчас собрали именно на эти площадки. И именно на них сейчас, на этих двух площадках очень тяжелая ситуация, так как нехватка боеприпасов. В основном это снаряды к 155-й, 152-й, 122-й артиллерии. Нехватка боеприпасов очень тяжело сказывается на удержании этих позиций. Александр Сырскі кажа таксама, што расейцам далі загад до 9 мая, у Расіі вялікае свята будзе перамогі, захапіць Часаў Яр. Ці расейцам рэальна зараз гэтымі сіламі, як вы кажаце, якія выдахліся, якія сканцэнтраваныя там на гэтым накірунку, ці ім удасца захапіць гэтае паселішча? У них есть такая возможность однозначно. Почему? Потому что те силы, которые, допустим, сейчас скоплены в районе Бахмута в сторону Часов Яра, это профессиональные линейные части, так называемые. То есть не любительские, а именно это десантура, десантники, которые, в принципе, могут, особенно сейчас уже подсохло, то есть грунт подсох, и они выводят технику. Они сейчас с помощью техники, которую они не смогли использовать зимой, так как погода практически была постоянно не способствовала выдвижению техники, сейчас эта техника используется россиянами, потому у них есть такая возможность, если не подойдут вовремя боеприпасы, то россияне могут выдавить наш гарнизон, и нам придется тогда отходить на линию в Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка. Это еще одна серьезная линия обороны. Это 4 больших города, соединенных в одну агломерацию. Пройти-то они ее не пройдут. Но дело в том, что если подойдут к этой линии обороны, то они начнут из армейской артиллерии обстреливать города. Там сотни тысяч мирных жителей. Потому сейчас включаются все возможные механизмы, принимаются все возможные меры, чтобы удержаться на Часовьяре, так как Часовьяр такой ключ к дальнейшей линии фронта вот этих 4 городов.
Ці правильно я разумею, што ініцыятыва зараз па баку расейцаў, то бок яны зараз якраз маюць такую перавагу пэўную? Да, однозначно. Причем все механизмы используются. Наступают на Часов-Яр с 3 сторон, то есть фронтально и с 2 флангов, пытаясь его обойти, выдавить наши войска с этой высоты. Часов-Яр – это господствующая высота над регионом. Россиянам с этой точки зрения сложно двигаться. Нам удобнее обороняться. Если бы было достаточное количество боеприпасов, в принципе, бы это не было большой проблемой. Но вот россияне сейчас включили максимальный механизм, то есть технику выводят на поля, у них пехота практически вся на броне. Сейчас увеличили количество самолета-вылетов, сбрасывают корректируемые авиабомбы в больших количествах, десятки авиабомб в сутки. Даже авиация начала заходить на наши позиции. Российская авиация, в основном Су-25, штурмовики, так как у нас недостаточное количество ПВО. Почему сейчас Верховный главнокомандующий и наше военно-политическое руководство запрашивает у наших партнеров дополнительное количество армейских зенитно-ракетных комплексов, чтобы прикрыть Часов-Яр с воздуха. Да рэчы, мы чуем вось тое, пра што вы кажаце, таксама это заявы высокапастаўленых украінскіх і вайсковых і чыноўнікаў, таксама пра тое, што спыніць зараз расійскі вось гэты хуткі наступ можа толькі тэхналагічная перавага ўкраіны, то бок нейкая зброя, якая б магла дазволіць спыніць расейцаў. Пра якую зброю ідзе гаворка? Вось пра якую тэхналагічную перавагу можа ісці гаворка? Чаго не хапае сёння ўкраіне? Ну, однозначно систем ПВО, то есть разного уровня. Есть и новые сейчас механизмы для того, чтобы создать многоэшелонированную систему обороны, так как россияне пытаются с воздуха наступать, это имеется в виду и авиация, и, естественно, ракеты, то есть ракетные механизмы. Но нужны новые системы противовоздушной обороны, либо увеличить, допустим, количество тех, которые у нас уже есть, и мы на них работаем, тех же Patriot, СМТ. Однозначно нужны дальние средства поражения, именно дальние, то есть с большими дальностями полета до 1000, до 1500 километров. Но это мы занимаемся сейчас сами, разрабатываем эти беспилотники. Уже другой технологии, то есть это беспилотники с машинным зрением, так называемым. Это зачатки искусственного интеллекта, прописанного в софте этих беспилотников. Этот положительный момент. Есть запрос на системы радиоэлектронной борьбы нового уровня, которые бы могли не только тушить беспилотники противника, а еще и перехватывать управление, то есть пытаться участвовать в самом движении самого беспилотника. Это касается не только беспилотника, всего, что идет на радиоуправлении или связывается, по крайней мере, для уточнения точки удара со спутниками. То есть это новые, действительно новые технологии, которые мы ждем. Есть у нас положительная динамика, по крайней мере, по переговорам, и, может, их действительно получим. Ну, хацелася б, каб Украіна атрымала гэтую тэхніку як мага хутчэй. Ведаеце, на гэтым тыдні яшчэ быў прыняты закон аб мабілізацыі так ва ўкраіне, але 11 красавіка, вось літаральна 2 дні таму, кіраўнік дабрачыннага фонду «Верніся жывым» Тарас Чмут у інтэрв'ю «Украінскай праўдзе» зрабіў такую заяву. Я яе зачытаю вам зараз. Я зараз скажу жудасную фразу, пасля якой гэта інтэрв'ю вельмі зменіць усё вакол. Але на маю думку, мабілізацыя павінна адбывацца з 20 гадоў. Мы занадта шмат страцілі часу. Мы ведаем, што было прыняты вось гэтая форма закона з 25 гадоў. Вы тут пагадзіліся б з такім меркаваннем, што трэба паніжаць гэты ўзрост да 20 гадоў, таму што не хапае ў краіне зараз, не хапае людзей. Ну, дело в том, что выполнять боевые задачи молодой человек может реально где-то с 21-22 лет. Вот по себе, допустим, школу закончил 17 лет, в 17 лет поступил в летное, военное летное Черниговское училище, в 18 лет я уже летал на истребителе Л-39, 2 курса, в 20 лет уже на МиГ-21, то есть в 20 лет я уже летал на истребителе, на боевом, и в принципе где-то вот с 21, с 22 лет уже можно выполнять боевые задачи, но не раньше. 20 это все-таки еще рано. Учиться можно чуть ли не с 17, а с суворовскими училищами так вообще с 15. Учиться и воевать немножко разная разница.
Так вот, оптимально где-то с 21-22 лет выполнять боевые задачи. А мобилизация как таковая, она не должна быть принудительной. То есть это неправильный ход, с одной стороны, именно принудительная мобилизация, так как есть механизмы, их надо просто включать, мотивационные, то есть мотивационные механизмы, денежное содержание, соцпакет, есть определенные моменты, связанные с патриотическим воспитанием. Вот это должно быть основной целью. И тогда с 22 лет можно принимать рекрутов, которые придут сами. Здесь очень важно. Нельзя из-под палки загонять на выполнение боевых задач. Дело в том, что служба воина – это высокопрофессиональная компонента здесь. Это очень важно. То есть мотивированный и профпригодный военнослужащий может в полном объеме выполнить боевую задачу. Если не мотивированный, из-под палки этого не получится, или не профпригодный, не прошедший профкомиссию, его лучше на линию фронта не выводить. Это слишком сложная задача, причем связанная с выполнением некоторых, то есть включением в некоторые механизмы, которые могут привести еще к большим проблемам со служивцами. То есть человек, который не готов, он может стать причиной гибели рядом стоящих военнослужащих. Потому в этом смысле сам подход неверен. Он неверен уже глобально в этом тысячелетии. У нас нет окопных войн. Надо переходить на высокотехнологические, высокопрофессиональные уровни ведения боевых действий. А для этого не нужно больших мобилизаций, для этого не надо большого количества военнослужащих. Достаточно 1% от населения страны в среднем от 20 до 50 миллионов для того, чтобы, но она должна быть экипирована, то есть около 400 тысяч человек, то это должны быть профессионалы, естественно, высокомотивированные и экипированные новейшими средствами поражения, то есть военной амуниции. А у ворага, у Росії сёння такія высокаматываваныя бойцы, ці ў іх якраз такі хто попало? Нет, сейчас они как раз проводили в свое время именно принудительную мобилизацию, обожглись на ней, потому что эти 300 тысяч, которые были набраны с улицы из-под палок, они не воевали. То есть мотивация была на нуле практически. И они либо погибли, либо сдались в плен, либо стали неспособными выполнять боевые задачи. Там часть осталась, из них может быть процентов 15-20, не более того. А остальных сейчас уже нет по разным причинам. Потому россияне отказались от этой пагубной идеи, и они перешли как раз вот на подход, с одной стороны, с точки зрения логики военной правильной. То есть сначала мотивация. Они пытаются за счет денежного содержания, за счет тех же меркантильных некоторых моментов, связанных с либо первоначальными взносами, либо соцпакетом, либо кредитованием, ну и так далее и тому подобное, они пытаются привлечь, мотивировать военнослужащих, будущих террористов российских, а дальше пытаются их научить выполнять боевые задачи через определенные профессиональные моменты, то есть пропуская через систему подготовки полигонов и так далее и тому подобное. Потому россияне, в принципе, на данный момент они мотивированы, не высоко мотивированы, там нет компоненты, допустим, идеологической, там в основном финансовая компонента, то есть меркантильная, но тем не менее это в том числе и мотивация, которая дает возможность выполнять боевые задачи, по крайней мере, с тем оборудованием, которое у них сейчас есть. Але патэнцыял мабілізацыйнай Расіі значна большы, то бок умоўна, калі мы кажам, вы казалі 1% дастаткова было б мабілізаваць, для Расіі 1% і для Украіны 1%, это зусім розныя непараўнальныя лічбы. Ці Украіна сваім адсоткам адным магла б супрацьстаяць тады Расіі, якая мабілізуе умоўна таксама вось гэты 1%, неважна, меркантыльна, грашовы гэта будзе фактар, ці гэта будзе фактар патрыятычны, але тым не менш гэта будзе перавага ў 3-3,5 разы над Украиной. Да, так и есть. Даже в 5 раз может быть превышение. По количеству военнослужащих, но не по качеству техники. Здесь очень большой
момент. Сейчас мы еще как-то возимся в режиме таких окопных войн, но как раз высокотехнологическое оружие, которое сейчас уже начинает заходить, системы поражения, можно сказать, уже такие масштабные, которые у нас есть уже и еще будут подходить, дают возможность нам как раз рассчитывать коэффициенты поражения где-то 1 к 10 по россиянам. И у россиян просто не будет того мобилизационного ресурса. Воюют в третьем тысячелетии технологиями, а не с луками и стрелами. Это у нас так сложилось в Украине, что не было достаточного количества вооружений и не уделялось за последние 30 лет, не уделялось военной компоненте украинской достаточного внимания. Потому мы сейчас догоняем, но уже находимся где-то на середине этого пути. И вот после захода авиации в ближайшие месяцы мы ее увидим, мы ее получим. F-16 – это уже довольно-таки технологическое оружие, которое с дальними средствами поражения, оно однозначно будет с какими-то средствами заходить, даст возможность, в принципе, не обращать внимания вообще на мобилизационный потенциал противника. Дзякую вам вялікі за гэтую размову. Роман Світан, палкоўнік запаса Збройных сілаў Украіны. Добрага вам вечара, да пабачэння. Лукашэнкаўскі рэжым працягвае забіваць беларусаў за кратамі. Александр Кулініч стаўся прынамсі 6-й вядомай нам ахвярай жорсткага абыходжання з палітычнымі вязнямі ва ўмовах пенітэнцыярнай сістэмы. Пра абставіны і прычыны забойства Ян Федарович. На тыдні стала вядома пра смерць у берасцейскім СІЗА Александра Кулініча, які зусім крыху не дажыў да свайго 52-го дня нараджэння. Афіцыйную прычыною смерці былога вайскоўца-дэсантніка назвалі ішэмічную хваробу сэрца. Праваабаронцы постфактум прызналі яго палітвязням. Александра Кулініча затрымалі сёлета 29 лютага. Сілавікі распаўсюдзілі відэа брутальнага арышту, суправадзіўшы гэта вясёлую музыкаю. Беларусы абвінавацілі ў абразе Лукашэнкі. Суд меўся адбыцца 16 красавіка. Калі ён быў хворы, то чаму яго трымалі пад вартаю? Нават той артыкул, які яму інкрымінавалі абраза Лукашэнкі, ён не заслугоўвае таго, каб чалавека хворага трымаць пад вартаю. Калі ён быў здаровы, то чаму ён памёр? Яшчэ раз кажу, у турме забіваюць, людзі паміраюць на волі. Гэта як мінімум 6-я смерць палітычнага вязня за кратамі. Толькі сёлета загінулі Ігар Леднік і Вадзім Храськоў, у якіх былі хранічныя хваробы. Летась памёр мастак Алесь Пушкін у рэанімацыі, куды яго даставілі з турмы. Год таму ўсяго праз 3 тыдні пасля этапавання не стала Мікалая Клімовіча. У яго была хвароба сэрца. А ў 2021 у калоніі, імаверна, праз збіццё з турэмнікамі загінуў Вітольд Ашурак. Імаверна, бо расследавання гэтай, як і іншых смерцяў, улады не праводзілі. Я на такім даволі кароткім тэрміну 3 гады прайшоў усё гэта і ведаю, пра што кажу, пра тое, што палітычных проста павольна у палітычных, асабліва у тых, у якіх вялікія тэрміны, павольна забіраюць здароўе. І дай Бог нам дачакацца іх усіх не толькі здаровымі, але і нават жывымі. На 14 красавіка праваабарончы цэнтр «Вясна» налічвае ў Беларусі 1387 палітычных вязняў. Ініцыятыва «Дысідэнт BY» адзначае 1551 асобу. Сапраўдная колькасць людзей, якія цяпер адбываюць пакаранне з палітычных прычынаў, можа быць большаю. Праваабаронцы паведамлялі пра выпадкі, калі сваякі вязняў заклікалі не прызнаваць іхных блізкіх палітычнымі вязнямі, а ў некаторых выпадках палізняволеныя зазнаюць дадатковы ціск праз адну толькі згадку пра іх у незалежных медыях. Ян Федарович, Белсат. На мінулым тыдні мы распавядалі вам, што дзякуючы ініцыятыве Белпол да нас трапіў архіў з больш як 200 файламі, датычнымі беларускіх латарэяў. Гэта найбуйнейшая кампанія ў галіне грашовых разыгранак у Беларусі. Паказалі тэндэнцыі ў гульнявым бізнесе, асноўны прыбытак якому цяпер даюць онлайн-казіно. Распавялі і пра тое, хто і колькі ў Беларусі зарабляе на жаданні па-лёгкаму зарабіць. Сёння мы працягнем некаторыя са згаданых тады тэмаў, а таксама падрабязна распавядзём, на падтрыманне каго ідуць прыбыткі ад беларускіх латарэяў. А яшчэ пакажам, як датычныя да гульнявога бізнесу кампаніі абыходзяць заходнія санкцыі. Уладзіслаў Корсак працягне. Ад спробаў гуляць у геапалітыку да пытанняў, ці даць грошы на рэканструкцыю бульбасховішча ў Атоліне. Не сакрэт, што Лукашенко займаецца шырокім спектрам дзяржаўных пытанняў. Купілі латарэйны білецік ці крутанулі слоты ў беларускім онлайн-казіно, і тут ён.
лотерейный бизнес трактуецца у цэлым банкамі як высокарызыкоўны і падлягае асабліваму камплаенс-кантролю з пункту гледжання магчыма адмывання рэсурсу і нават магчымае фінансаванне тэрарыстычнай дзейнасці. І як і гэмблінг, як і казіно і гэтак далей на яго глядзяць у фінансавай сферы як на непразрыстую крыніцу доходаў, якую трэба дадаткова спраўджваць і кантраляваць. З прэзентаваных Белполам дакументаў бачым, даходы заснаванага кіраўніцтвам справаў Лукашэнкі рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства беларускія латарэі апошнія гады імкліва растуць. Ад 850 мільёнаў рублёў у 2020 да бізнес-плану на больш як 6 мільярдаў рублёў за 2023 фінансавы год. Пра нейкую празрыстасць і незалежны кантроль гэтых сродкаў у беларускіх рэаліях, вядома, не ідзецца. У Беларусі вядома, што дзе не празрыста, дзе можна штосьці праводзіць па дакументах як спадабаецца, то там адразу з'яўляюцца людзі, якія набліжаныя да так званых кіруючых колаў. Мы памятаем эту схему і з растваральнікамі. З плану на 2023 год бачым, менавіта кіраўніцтва справамі Лукашэнкі атрымлівае амаль палову чыстага прыбытку кампаніі беларускія латарэі. Гэтак за летась у рэспубліканскі бюджэт мелася пайсці блізка да 80 мільёнаў рублёў і амаль столькі ж бізнес-імперыі узурпатара. А калі грошай не ў рэспубліканскім бюджэце, за іх размеркаванне нават фармальна не трэба справаздачыцца, адзначае эксперт. Гэта не бюджэтныя грошы, яны не ўходзяць у тое, што запланавана, яны не распрадзяляюцца ніяк іншым чынам, яны даюцца тым, каму пажадаюць тыя, хто курыруе гэта. А хто курыруе, як вы ведаеце, гэта управленне дзеламі прэзідэнту. Хто апікуецца, той і дае. Калі захоча, вядома. З прэзентаванага Белполам архіву дакументаў відаць залежную ад кіраўніцтва справамі Лукашэнкі кампанію беларускія латарэі з просьбамі пра фінансавую дапамогу звяртаецца мноства арганізацыяў. Напрыклад, безаплатную спонсарскую дапамогу на 2730 рублёў просіць Беларуская федэрацыя самба. На 7000 рублёў падтрымалі айчынную федэрацыю воднага пола. У беларускіх латарэяў просяць сродкі нават структуры, якія ўваходзяць у тое ж кіраўніцтва справамі Лукашэнкі. То бок установа можа сама сябе спансараваць ці сама сабе безадсоткава пазычаць. Вось і без таго захраслы ў пазыках і стратны холдынг Агра-Ляскавічы прасіў лета 750 тысячаў рублёў. Дзяржаўнаму ж прадпрыемству «Усход» на рэканструкцыю бульбасховішча бракавала сумы на 50 тысячаў большай. З дакументаў ад Белполу вынікае, што на грошы беларускіх латарэяў прэтэндуе і падсанкцыйны фонд Аляксея Талая. Еўразвяз называе яго адной з ключавых асобаў, якія маюць дачынення да гвалтоўнага вывазу і наступнага незаконнага ўсынаўлення ўкраінскіх дзяцей у Беларусі і Расіі. І ён, і ягоны фонд залучаныя і ў санкцыйныя спісы ЗША. Ва ўкраіне на Талае завялі крымінальную справу паводле артыкула аб парушэнні законаў і звычаяў вайны. А Путин процветал и взял контроль над всей Украиной, Господи! Летась у лютым Талай асабіста прасіў беларускія латарэі узгадніць вылучэнне сродкаў на пакупку грузапасажырскага мікрааўтобуса. Як відаць, са звароту ў межах ужо існай паміж структурамі дамовы на спонсарскую дапамогу. Усё дзеля, цытата, надання дапамогі мірнаму насельніцтву ДНР, ЛНР і вызваленых тэрыторыяў. Відаць, дапамога прыйшла з іншага боку. Летась у верасні мікрааўтобус «Газель Некст» фонду Талая перадала адміністрацыя Ніжагародскай вобласці Расіі. А где наш президент? Пад заходнімі санкцыямі і кіраўніцтва справамі Лукашэнкі, аднак не яго паспяховая кампанія-пракладка «Беларускія латарэі». Таксама бачым, што найбольш прыбытковы актыў беларускіх латарэяў онлайн-казіно «Белбет». Тэхнічна абслугоўвае «Белбет» рэзідэнт парку высокіх тэхналогіяў IT-кампанія «Редота», таксама не пад санкцыямі. Але ёсць нюанс. Кампанія «Редота», яна з'яўляецца сінэсісам. Аб гэтым сведчыць інфармацыя, якую атрымалі ад працаўнікоў непасрэдна. Гэта не адзіны такі казус, калі яны нешта такое робяць іншае, каб пазбегнуць санкцыяў. Так працуюць шматлікія
IT-кампаній, IT-кампаній з геймдэву. Для іх змяніць назву не вельмі вялікая праблема. Акрамя таго, у нас ёсць выпіс з адзінага дзяржаўнага рэгістру юрыдычных асобаў і ІП, з якога добра відаць паходжанне ТА «Редотта». Юрыдычная асоба створаная ў выніку рэарганізацыі шляхам вылучэння. У гісторыі найменняў «Редотты» бачым ТА «Сінезіс Лато». У звестках наконт правапапярэднікаў ТА «Сінезіс». Кампанія «Сінезіс» са снежня 2020 года пад санкцыямі еўразвязу як распрацоўніца сістэмы распазнавання твараў «Кіпот». Сістэмай актыўна карыстаюцца сілавікі Лукашэнкі для рэпрэсіяў супраць грамадзянскай супольнасці. На гэтым тыдні еўразвяз прыняў закон, які значна ўзмацняе адказнасць за парушэнне і абыход санкцыяў. Нават працаваць з кампаніямі, якія ў санкцыях, гэта ўжо крымінальная адказнасць. Якая зараз новая дырэктыва еўрапейскага звязу уже пагаршаецца, таму што яны амовілі мінімальнае пакаранне за гэтыя крымінальныя парушэнні. Ужо нельга там просто там штрафаваць там і неяк пальцам там пажурыць. Зараз трэба ўжо там і канфіскацыі, і пазбаўленне волі і гэтак далей. Як гэта можа працаваць з улікам беларускіх рэаліяў? Сам факт крымінальнай адказнасці дазваляе супраць іх узбуджаць справы, раз, а па-другое, гэта дае дадатковыя аргументы ў магчымым судзе, калі гэтыя кампаніі паспрабуюць аспрэчыць рашэнне аб унясенні іх у санкцыйныя спісы. Мы будзем над гэтым працаваць. Вельмі важную працу правёў Белпол, беларускія расследавальнікі, якія сабралі важныя дакументы. Пакуль жа рэжым будзе працягваць зарабляць у тым ліку на азарце ці гульнёвай залежнасці беларусаў. Уладзіслаў Корсак, Белсат. На гэтым тыдні дыктатара прарвало на шчырасць. Мы прызвычаіліся, што ён нам заўсёды распавядае пра поспехі айчыннай эканомікі. А тут Лукашенко разнёс у пух і прах флагманы беларускай прамысловасці. Не прадаюцца ні нашыя трактары, ні грузавікі, ні нават лядоўні «Атлант». А падшипнікавы завод скарачае вытворчасць. Александр Кныровіч ледзь не ўпершыню цалкам згодны з Лукашэнкам, бо кажа пра гэтыя праблемы ўжо не першы год. Вашай увазе атмасфера, як заўсёды, зразумела і з іроніяй. Добрый вечер, шановные глядачи. З вами Александр Кнырович и «Атмосфера». Больш за 90% тэхнікі Амкадор патрабуе ремонту. Адразу, у момент выходу з канвееру. Продажы беларускіх трактароў у России чамусьці упали на 18%, а лядоўняў і маразільняў «Атлант» так у 2 разы. Завод падшипнікаў загружаны толькі на 1 дзень на тыдзень, а на МАЗе недакамплект працаўнікоў рабочых спецыяльнасцяў 13%. І ў дадатак, кіраўнікі прадпрыемства прамысловасці не толькі рабуюць прадпрыемствы ды працоўныя калектывы, а яшчэ і робяць гэта, гледзячы проста ў вочы начальству. Няма чым уцешыцца. Гэта ж нашая радзіма, нашыя заводы і нашыя людзі. Але на гэтым тыдні ёсць у мяне адчуванне пэўнай завершанасці, добра зробленай справы. Пра тое, што адбываецца з нашай эканомікай, прамысловасцю, мы гаворым раз на тыдзень. І мне падаецца, мы нарэшце дасягнулі мэты, дарагія сябры. Лічбы, паказнікі, з якіх я пачаў, гэта не варожыя галасы і не змова ЦРУ. Гэта простая мова, гэта цытаты самога Лукашэнкі. На мінулым тыдні ён правёў нараду з кіраўніцтвам прамысловага комплексу і разнёс яго ў пух і прах, выкарыстоўваючы менавіта тыя аргументы і тую статыстыку, што гучыць у атмасферы кожны тыдзень. Таму запарце гарбаты ды сядьце як мага ямчэй. Сёння у нас спецвыпуск. Мы паслухаем Лукашенко уважліва і, можа быць, нават дапаможам яму. Прапануем нейкае выйсце з крызіснай сітуацыі. Можа, ён пачуе, як лічыце. Паехалі. Такім чынам, давайте для пачатку паспрабуем разам з вядоўцам гэтай імпрэзы зірнуць на сімптомы хваробы. Но что с другими промышленными гигантами? Почему сократились объемы выпуска холодильников, тракторов, погрузчиков, двигателей? Более чем на четверть просел Бобруйск Агромаш. Только на 12% в 2023 году был загружен Минский подшипниковый завод. Экспорт белорусских тракторов в 2023 году сократился на 18%.
тракторов. Доля наших тракторов в российском импорте снизилась до минимальной за последние десятилетия, 10,5%. Грузовых автомобилей до 6%. Еще один известный бренд «Атлант». И те же угрожающие тенденции. Объемы экспорта холодильников, морозильников, еще вчера востребованных, сократились почти в 2 раза. Ну, як вам? І гэта яшчэ зусім не ўсё. Там было яшчэ і пра тое, як мы губляем і ўнутраны рынок. Пра тое, што летась мы купілі нешта каля 1000 імпартных трактароў. Хто ж іх ведае, навошта? І пра тое, што складскія запасы выраслі ў параўнанні з мінулым годам адразу на чвэрць. Увага! Сам экспорт вырас на 8%. Затое на складах у нас цяпер горы. І тут з нашым стэндаперам цяжка не пагадзіцца. Ён недзе ў сярэдзіне высунуў тэзу пра тое, што часы, калі хапала вырабіць і выкінуць які-небудзь трактар ці лядоўню за плот, і іх адразу нехта там падбіраў. Гэтыя часы мінулі. Цяпер канкурэнцыя. Але глядзім далей, што ў нас там? Несмотря на то, что более 90% продукции идет на рынок России, мы теряем там позиции по традиционным белорусским товарам, которые всегда пользовались спросом за свои качества и надежность. Однако по дальнему зарубежью ситуация намного хуже. Объем продаж составил менее 20% по отношению к досанкционному 2021 году. Не выполнены планы по экспорту в дружественные страны дальней дуги. При всех сложностях, трудностях там надо работать. И тот, кто хочет работать, тот там работает. Почему после всех проведенных переговоров на высшем уровне мы не работаем с экваториальной Гвинеей? І зноў няма чаго дадаць. Нікому, акрамя расейцаў, мы і не патрэбныя. І ўсе намагання нешта ўпіхнуць у краіны Афрыкі, Іран ці Нікарагуа з Кубай натрапляюць на нейкія нябачныя перашкоды. Яны, тамака, з таго боку, вядома ж, гатовыя браць. Адзін нюанс – бесплатна. А за грошы, акрамя нас, ёсць ахвочыя прадаць. І цікавейшыя за нас, з гледзячай якасці. І тут мы маем яшчэ одно цікавае пытанне. Мне докладывают, что сегодня отечественная продукция уступает аналогам как по цене, так и по качеству. По цене еще объяснимо, но почему по качеству? Высокие затраты на производство не позволяют конкурировать по цене в тендерных закупках даже на конвейере белорусских машиностроительных предприятий. Только ли дело в тендере? Что мешает продавать продукцию? Китай, Индия и прочее. Так вы привыкайте к конкуренции. Конкуренция будет только усиливаться. І зноўку, немагчыма не пагадзіцца з камферасье гэтых памінак. У сумленнай канкурэнцыі дзяржаўнай і прыватнай вытворчасці дзяржава заўжды прайграе. Заўжды. Нема ніякіх іншых прыкладаў. І уступаючы ў канкурэнцыю з кітайскімі вытворцамі на тэрыторыі Расіі, мы сутыкаемся менавіта з такой сітуацыяй. У Кітаі ў эканоміцы самы сапраўдны капіталізм. Не глядзіце на партрэты таварыша Мао на сцяне. І выдаткі на вытворчасць аднае лядоўні «Атлант» заўсёды будуць вышэйшыя, чым яго ж кітайскага канкурэнта. Не кажу ўжо пра якасць. Але і якасць. Наша продукция должна быть качественной по всем характеристикам и параметрам. Сегодня очень сложно конкурировать по цене с китайскими производителями. Хотя надо, никуда не денемся. Ну, значит, надо брать исключительно качеством продукции и обеспечением необходимого для потребителя сервиса. Мы должны выйти примерно на японский уровень качества. Ай-яй, нічога сабе яго панесла. А ці ёсць хоць нешта беларускае, тэхналагічнае, якасць чаго можна было параўнаць з японскай? Дарагія мои, калі ведаеце, напішыце ў каментарах. У мяне не стае фантазіі. Я не ведаю. Пакуль ён з якасцю атрымліваецца крыху інакш. Из приобретенных в 2022 году за счет бюджетных средств 47 одноковшовых экскаваторов производства «Амкадор КЭС», 43, это 91%, подлежали ремонту в течение первых 6 месяцев эксплуатации. Як вам? Вы можете себе уявіць узровень сусветнага скандалу, калі б фактычна кожны пад'ёмнік Ліпхен ці бульдозер Камацу трэба было перабіраць адразу на выездзе з заводу. Я нагадаю, што такое «Амкадор». Гэта прыватнае прадпрыемства. Даўно стратнае, якое чамусьці фігуруе ў вялікай колькасці дзяржпраграмаў і смокча,
смокча гроши з бюджету десятками мільёнаў. Не саромеецца ні разу. Ну а што? Хто спыніць Шакуціна? Гэта у нас называецца інвестыцыі. Ну і ў гэтай галіне у нас таксама не без открытия. Средства выделены. Их необходимо не только своевременно освоить, но и создать продукт, который будет пользоваться долгосрочным спросом. Однако к качественной модернизации отрасли, министерства и предприятия не были готовы. До недавнего времени не было ни проектов, ни идей. Я сомневаюсь, что они есть и сейчас у нас. Комитетом госконтроля установлен ряд проблемных вопросов. Не обеспечены эффективность и выход на проектные мощности отдельных модернизированных производств, в результате чего вызывает сомнение их окупаемость в установленные сроки. А вось тут недокладность. Не асобныя проекты ці прадпрыемства, а усе проекты. Няма ў Беларусі дзяржаўных інвестпраектаў, якія б акупілі ўкладанні. Гэта добра відаць з адсутнасці росту ВУП у апошнія 10 гадоў. Грошы патрачаны, а эканоміка не расце чамусьці. Чаму ж? Ну тут спікер зрабіў адкрыццё. Так і сказаў. Гэта добра, што мы ўвесь час мадэрнізуем БелАЗ, МАЗ і трактарны. Але ж трэба ствараць новыя, перспектыўныя, высокатэхналагічныя, інавацыйныя прадпрыемствы. Дзе яны? І сапраўды, а дзе яны? Тут у мяне ёсць невялікая падказка. Я ведаю адное такое прадпрыемства з вельмі добрымі паказнікамі, што рве сусветны рынок. І мы яго крыху падрабязней разберэм для нашай дошкі ў асноўным выпуску «Атмасферы» на YouTube-канале Белсат Ньюс. А тут працягнем наш агляд. Яшчэ крыху засталося. Трымайцеся. Ну і якія ж паседжанні без гутаркі пра што? Правильно. Пра дысцыпліну і пра яе родную, пра нашу карупцыю. Куды ж без яе? Как следствие, постоянно вскрываются коррупционные схемы, и, что абсолютно неприемлемо, количество их растет. Ну, это ваша проблема. Хотите сидеть в тюрьме, не работать? Пожалуйста. Когда вы в карман кладете, и это на виду у тех, кто должен смотреть и смотрит, вы не ходите и не плачьте, что тут чрезмерно кого-то напрягают. За ошибку никто никого не накажет. Вы всегда можете достучаться вплоть до президента и объяснить свою ошибку. Но если вы воруете беззастенчиво, опуская трудовые коллективы тысячные и флагманы нашей промышленности, прощения тут быть не может. Як вам? Мне спадабалася. Мне спадабалася, што наш стендапер усё разумее і звяртаецца проста да тых, хто сядзіць у зале. Звяртаецца з заявачку. Вы крадзеце. І яны ж нават вачэй не адводзяць, як бы сарамліва кажуць. Так, на жаль, крадзем. Ну, не можам сябе спыніць. Здавалася, менавіта ў гэты момант проста ў залу мусіць зайсці АМАП і ўсіх вывесці. Але не. Мабыць, гэты конкурс наш вядоўца пакінуў на потым. Ну, што думаеце, дарагія мае гледачы? Пагадзіцеся, гэта дзіўнавата. Прапаганда кожны дзень спявае пра тое, як мы захавалі нешта развілі, а кагосьці і перамагаем. А на практыцы закапалі мільярд народных грошай, а яно не працуе. І пакуль канкурэнцыя на галоўным для нас расійскім рынку была з самімі расейцамі і з дарагімі недружелюбнымі брэндамі, яно яшчэ неяк плыло. А як адтуль пашлі еўрапейцы, ды прыйшлі кітайцы, адразу ўсе беды павылазілі. Ды так павылазілі, што мне і іншым публічным эканамістам застаецца проста адысці ў бок і памаўчаць. На фоне вось такіх канцэртаў у працоўны поўдзень. Але застаецца пытанне, а што ж рабіць? Вядоўца імпрэзы прапаноўваў стандартныя рэцэпты. Напружвацца, нешта там пра дысцыпліну было, пра пенсіянераў, якія мусяць вярнуцца на прадпрыемства і навучыць. Нешта я сумнеюся. Наўрад ці беларускія пенсіянеры ды ветэраны перамогуць кітайскіх капіталістаў на расійскім рынку. І наўрад ці 100 узбекаў, якіх ужо завезлі на МАЗ, каб камісаваць нестачу персаналу, могуць нешта змяніць.
Праблема ж не ў рабочых, і не ў інжынерах, і не ў маркетолагах, і нават, вось жа жах, не ў гэтых вось бесталковых дырэктарах, што ніяк не накрадуцца. Праблема ў самой сістэме. Кожнаму прадпрыемству патрэбныя не грошы. Грошы, як мы бачым, самі нічога не вызначаюць. І нават набытыя за грошы тэхналогіі таксама. Прадпрыемству патрэбны абазнаны ўласнік. Асоба або арганізацыя, якая разумее рынок, якая мае адпаведныя бізнес-кампетэнцыі. Наш прамысловы комплекс за межамі прадпрыемстваў, што працуюць на вайну, на кшталт Белома або Інтэгралу, наша прамысловасць ужо не ўзляціць. Гэта зборышча прадпрыемстваў зомбі. І іх трэба прадаваць. Ці чаго ж там дарыць, ім патрэбны іншы ўласнік. Гэты ўжо зрабіў усё, што мог. Абваліў узровень выпуску прадукцыі і колькасць персаналу ў 2-3 разы ў параўнанні з савецкім. Выкінуў туды мільярды народных грошай. Прайграў галоўны для сябе рынок. Ён ужо разумее, што адбылося, але пакуль няма сілаў ці жадання устаць перад люстэркам і сказаць: так, я аблажаўся, я некампетэнтны. Але, можа, калісьці асмеліцца. Як думаеце? Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Кнырович. Убачымся праз тыдзень. Удзельніца касмічнага палёту і палітычнага піару дыктатара, грамадзянка Беларусі Марына Васілеўская атрымала званне Героя Беларусі. Даволі чаканы крок, улічваючы любоў Александра Лукашэнкі да ўсяго савецкага. Гэта старая традыцыя з часоў першага касмічнага палёту Юрыя Гагарына. Рызыкі і складанасці, звязаныя з гэтай працай, адзначаліся найвышэйшай узнагародай – зоркай Героя Савецкага Саюзу. Калі касмічных палётаў было болей за адзін, то давалі і другую зорку героя. Так было з беларусамі, Пятром Клімуком і Уладзімірам Кавалёнкам, кожны з якіх пабываў у космасе тройчы і атрымаў падвойнае званне Героя Савецкага Саюзу. І гэта абсалютна справядліва. Засваенне космасу было і надалей застаецца вельмі небяспечнай прафесіяй. Толькі вось Марына Васілеўская ніякая не касманаўтка, а касмічная турыстка. Я не перастану гэта паўтараць. У космас яна не паляцела, а яе туды звазілі дасведчаныя спецыялісты, у тым ліку яшчэ адзін беларус, касманаўт Олег Навіцкі. Даваць героя за касмічны турызм – гэта нешта новенькае. Хоць калі яшчэ раз прыгадаць, што ўвесь гэты палёт з'яўляецца вялікім піар-праектам дыктатара Лукашэнкі, то ўсё становіцца на свае месцы. А я на гэтым развітваюся з вамі, зычу вам добрага вечара, удалага новага тыдня і да сустрэчы ў эфірах на Белсаце.